Bojka byla z jistého pohledu ideální herec, protože, jak už jsem říkal, tak chodila méně než ostatní herci a vyžadovala méně péče než ostatní herci. Já jsem jí v podstatě ukázal stav, do kterého jsme se dostali a řekl jsem jí, a teď jdi a buď tam prostě seš šumař, seš dobrý duch té vesnice, buď tam, hraj si s těmi lidmi, hraj si s těmi věcmi, ale nezasahuj tolik do děje, abys na sebe strhávala pozornost. A co já si pamatuju, tak jsem snad dvakrát zeptala, jestli mám udělat to takhle nebo takhle, a jinak celá ta linka té její role byla vymyšlená čistě a jenom od ní. Celé vesnice si vybralo Zrominka Cajtu. Moju Cajtu? Не, царову Цайку. Ние познаваме Бойка, работата и Бойка заедно, но Бойка имаше още много безкрайно други хобита, за които ние дори не знаехме. И други кръгове от приятели, с които се срещаше извън нас. Тя имаше време за всичко това. Тя беше много любопитен човек, имаше време и да се учи нови неща. И имаше време да се среща с нови хора. Беше такава ренесансова личност. Личност, която трудно се вмества в описанията за съвременния човек. Mně se vždycky vybaví ten neskutečný smích. Jako. Vždycky s úsměvem a jako Bojka rovná se úsměv, smích, pohoda. Vždycky si vybavím prostě ten výraz, prostě ten úsměv neuvěřitelný. Tady kdysi v České televizi byl televizní hlasatel, který předpovídal počasí. A vždycky to zakončil slovy, jakože přál lidem slunce v duši. Jo? A to myslím, že Bojce nemusel nikdo přát. Jo? To bylo automatický, to bylo přesně jako, to byla ona. Bojka studovala češtinu, protože ten její dědeček, malíř, žil v Čechách nějakou dobu a tak tam jako z rodiny k tomu měli vztah. A na konci studia měli v Praze to byl 2měsíční stáž. Tak během té stáže, kde měla pracovat, tak jsme se seznámili, tak nic nepracovala v podstatě. No a pak jako nakonec jsme se seznámili. A potom odjela do Bulharska, psala diplomovou práci a pak se vrátila a už tady zůstala. Rozhodně neměla v plánu, než jsme se poznali, bydlet v Čechách, už kvůli rodině, kvůli kamarádům a prostě kvůli tomu silnému vztahu k zemi. Човек не си избира рода. Той го има и ние сме щастливи, че родът ни произход е много интересен. По всички линии. И моя, и Станкиния, и на децата ни. Движало се е така приемствеността на имената от една Бойка Гидикова в Кортенския род и нейният син Поп Димитър и неговата дъщеря Бойка, и моя дядо Димитър, и моята майка Бойка, и аз съм Димитър, и Бойчето беше Бойка. През поколения мъжки и женски имена са се редували само Димитър и Бойка. По повод на 80 годишнината на моята майка събрахме 4 бойчета, един Бойко. Дойдаха да уважат моята майка, като приемници на това име Бойка, което пристига от предните поколения. За нас приятните мигове бяха пътуванията из България. Бяха малки още нашите дъщери. С семейния Запорожец тръгвахме на път. Моите колеги ставаха сутрин в 3 часа и в 11 часа на морето взимаха първи плаж, а ние пътувахме по 3-4 дена, докато стигнем до морето. Имахме си така пунктове, дето обязателно се отбивахме
родните ни места, Калофери, Сливен, Новозагорския край. Спали сме при всякакви условия. С палатка, без палатка, под открито небе, с кучи, bez кучи. Водихме го и него. Vojka ještě předtím, než jela do Čech, pozbírala hodně původního bulharského folkloru, třeba na svých expedicích v Bulharsku. Že některé písně zapsala poprvé ona, že jo? Nebo některé tradice taky popsala ona. To měla ráda všechny tyhle svátky, to mi i o tom říkala, jaký jsou, jak jsem to pak zapomněl, takže jich je spousta, že jo, a tak dokonce mě zvala. Já jsem říkal, že jsem byl, myslím, že 6. května je Georgiev den a oni měli někde u Sofie nějakou chaloupku nebo tam nějakou chatu. Jo, že oni si myslím bydlí v Sofii, ale tam něco u Sofie mají, tak mě zvala tam, ať přijdu na Georgiev den, ale už to prostě nedopadlo. No. Умееше да влезе в така непринуден контакт с хората, с които срещала там. Чете ми записките от тези срещи, много непринудени като контакт и много с верен усет към хората, когато иска да научи от тях неща, свързани с битието им. И други нейни колеги са го забелязали, че имала и така хубав подход към хората в тая събирателска дейност, фолклористична. Мълчето, с което се фане, ще го правиш както трябва. Tradice. Bez našich tradic by život byl vratný jako šumaz na střeše. Vynikala vyloženě tou, řekla bych, vědeckou dispozicí. Ještě jako studentka prostě tou hloubkou myšlenek, která není typická pro masu studentů, že obyčejně bývá jeden student nebo 2, 3 maximálně ve skupině, kteří takhle vynikají. Най-интересните хора са бащите ни. Моя баща и Станкиния баща. Татко с изобразителното си творчество, Станкиния баща с любовта към античността. Той е възпитаник в някаква степен на Парижката Сорбона. Няколко години имал удоволствието да изкара в Париж. Когато Бойчето постъпи, то не беше и случайно, в класическата гимназия, някъде в първите години по някакви тържества, заедно с нейна съученичка, извадиха една от идилиите на Теокрит, така наречените вещици, и направиха драматизация, някаква простичка, диалог, въз основа на превода на Тодор Дончев, на дядото на Бойчето. Моя баща е от това поколение, които не завършили гимназия. Много от тези млади хора отиват направо на фронта. 16-17 година той попада в военното училище и се откъсва от родния си град. Вече след това заминава за Прага и учи там до 25-та година. И още в първите години на битието си на студент се е вдъхновил от красотата на Прага и от това време са останали тези мънички живописни работи. Чехословакия тогава в бурен подем след обявяване на нейната независимост. Много от младите хора са потеглили към по-модерни направления в изобразителното изкуство. Той остава верен в някакъв смисъл на онова, което дълбоко е носил в себе си, на тая дълбока връзка към родния край, към българското. Тя имаше художествено чувство и правеше много неща, свързани с приложеното и изящното изкуство много добре. Куклички за деца, мартинички се хващаше, какво погачи правеше за различните ни там наши събирания. Постоянно измисляше, плетеше венчета от клонки, ту беше лозичка облечена с зелени дрежки, държеше клонки. Все едни такива много мили неща. Ето го, Матю. Ето го. Най-младият член от семейството.
Матей. Здравейте. Здравей, бе, Матейко. Какво става с тебе тук? Ела при мене тук да те видя. Ти имаш и пръчка. Здравейте. И пръчка имаш. Иди при дядо си. Ела тук. Ето го, този е 11-то поколение е Матейко. Да, неговата леля Бойка, като и казахме, че се е родил Матю, и тя веднага извадила парцалките и така се е появил Рошко в същия ден. Донесе на нашата сватба питка. Винаги правеше някакви хубави питки погачи. И на нея имаше направена от тесто къщичка, 2 фигурки на мъж и жена и една малка фигурка на бебенце. И всъщност това беше нейното пожелание към нас, да си направим къщичка и да си имаме бебенце. И по някакъв стар, ето е питката, да, и по някакъв старинен български обичай, за който аз дори не знаех, трябваше двамата да се обърнем с гръб един към друг и аз и мъжа ми да разчупиме питката. И той, който има по-голяма част от питката, ще бъде шефа на семейството, така каза Бойка и ми каза, слушай, сега ще кажа една финта, как да стане ти да отчупиш по-голямата част от питката. Трябва да още от началото да я хванеш, да бъде по-голямата част към тебе и тогава като я чупите, щете или не щете, по-голямата част ще остане в теб. И така стана. Аз отчупих по-голямата част от питката и аз съм шеф. Takže vlastně díky Bojčinému podvodu prostě to u nás vypadá tak, jak to vypadá teďka. A pro koho může být jente pohromou? No třeba pro tu nešťastnici, které v loni nabídla sňatek s plešatým lichvářem. On měl sice naštěstí pro nevěstu dost jiných chyb, aby ze sňatku sešlo, ale řekněme si popravdě, co je důležité pro mladou děvenku, jako třeba cajtl. A zdali pak dokáže doházovačka její představy sdílet. Taky hezky malovala Bojka. Hodně se to podceňuje obecně jako obor web design. A to je vlastně moderní umění, který je dost ceněný a nedá se to přirovnávat s grafikou obecnou nebo s něčím, co bylo předtím. Je to úplně jiný médium, ten internet, a umět v něm pracovat, umět v něm vytvářet tu estetiku, to zase neumí hned každý, když to mnoho lidí o sobě myslí. Už fakt, že dělá pro Českou centrálu cestovního ruchu, to ukazuje na veškeré stránky, které můžeme vidět, nebo pro Dádu Patrasovou, nebo teď se nespomenu všechny její weby, že jo. Ale byly to zakázky на ty nejvyšší úrovni в Чехах. Тя наистина правеше впечатление сред колегите си с доста така силна вглъбеност, с вътрешна съсредоточеност. И въпреки, че очевидно беше много приветлива по характер, много общителна, в същото време тя беше като че ли малко затворена в себе си, малко с поглед обърнат навътре към нейния вътрешен свят. И може би точно заради това бях толкова приятно изненадан, че тя напълно самостоятелно беше избрала за тема на дипломната си работа нещо твърдо оригинално и нестандартно. Беше изпълнила тази работа по много високо професионален начин и това стана причина нейната дипломна работа да бъде отпечатана в изданията на Софийския Бохемия клуб като самостоятелна книга. И колкото на пръв поглед това да е един скромен принос в науката, това е приноса точно на Бойка Добрева в българската бохемистика, който очевидно ще остане там завинаги. Pamatuju, jak mi bylo smutno, že odjela, že nezůstala tady, tak jsem si říkala, jsme o jednoho člověka zase chudší. По-късно, разбира се, в Прага, нали, те се ориентират към други неща, които също и бяха много интересни. И
това, което би казал, даже не ни очудва, огромното количество хора, с които е поддържала контакти, близки, действени контакти. Една добронамереност, чисто човешка, до всеки го да се доближи, към всеки го да подходи с хубаво човешко чувство. Не случайно имаше толкова много приятели и тук в България, и там в Прага. Да. Byla řada bulharek v minulosti, které spojovaly jak českou, tak bulharskou společnost. A to už začínalo za obrození, za bulharského obrození. Jedna z vynikajících obrozenek z bohaté rodiny tady studovala, Eka Goranová, byla velice krásná a celou českou společnost tehdy prostě si získala svou krásou i svou chytrostí. Byla jednou z nejbližších přítelkyní Zdenky Havlíčkové, dcery Havlíčka Borovského, a u Goranovů se dělali takové čaje opáté, kam chodívali špičky české kulturní společnosti, čeští spisovatelé, a jaksi v čele této společnosti byl básník Vítězslav Hálek, chodívával tam Jan Neruda, chodívávali tam básníci, spisovatelé, taky jí přímo psali na ní básně. Další z takových spojnic, ženských spojnic mezi Bulharskem a mezi Čechy byla zpěvačka Kristýna Morfová. I vlastně tím svým zpíváním pomáhala Českému národnímu hnutí, protože její Libuše v Národním divadle, která byla v roce 17., tak byla tak slavná, že ten závěr Můj národ nikdy neskoná, co zpívá Libuše, ten prostě pozdvihl všechno diváctvo do pozoru, způsobil obrovské ovace, veliký potlesk, a Morfová byla upozorněna, že jestli bude příště takhle manifestovat, takže v Národním divadle tedy nemá co dělat. S tou Libuší je ovšem spojeno i to, že ona chápala české národní cítění a českou snahu o státoprávní samostatnost. A pomáhala českým emigrantům, české takzvané mafii, která nemá nic společného se současnými mafiemi, která byla za hranicemi, v jejíž čele stál Tomáš Garrigue Masaryk. Myslím si, že i Bojka byla takovou spojnicí mezi Čechy a mezi Bulhary. Ясният ми спомен за началото на нашето по-дълбоко приятелство е когато тя вече си предаваше дипломната работа. И се срещнахме тук в коридора. На мен ми е предстояло тепърва завършване, последен курс в университета и така. Тя мина като прелетя покрай мен, изведнъж се спря и каза: ти идваш в Прага на стаж, ето ти тук имейл, изобщо ще чакам да се обадиш. Бойка беше просто такава. При нея нямаше предисловия, нямаше ползи, някакви, кой знае колко специални начини, по които да привлича хората, и също време го правеше. Много естествено. Bojka se učila česky ve škole v Bulharsku a měli starší paní učitelku, takže neměli úplně přehled o tom, jak vypadá současná podoba jazyka. A Bojka pak přijela s touhletou výbavou do Čech
přišla do Národní knihovny, tak údajně promluvila a teď tam se běhly knihovnice a šli si poslechnout tu krásnou obrozeneckou češtinu. A mělo za nás, když jsme se potkali, tak mi nerozuměla spoustu věcí. A postupně ale se naučila něco z mojí slovní zásoby, což přinášelo sebou jako zajímavý situace občas, protože kombinovala právě tu ultraspisovnou češtinu s výrazivem, který prostě se používá v hospodě. Já si pamatuju, že někde na začátku jsme měli takový různý brigády, jsme se tak všelijak živili a u někoho uklízela. A pak se ptala manželky toho pána, jestli pan Novák nebyl nějaký nasraný. Пееше прекрасно, аз си пригласях. Пяли сме много български песни. Ставаше ни, липсваше ни България, разбира се. В тези моменти сме си спомняли. Нашите приятели станаха общи приятели по разкази. След това вече се запознахме постепенно. Аз смея да твърдя, че една голяма част от по-близките приятели в България познавам, както и тя моите. Но ние действително първо сме си разказали за тях. Това беше нашия начин да сме по-близо до България. Vlastně ono to, určitě to nebylo hnedka vlastně, co bylo to za jedno, protože co si pamatuju, tak první akci, kterou jsme dělali, tak to byla akce, kde jsme vlastně ani to nedělali pod hlavičkou za jedno. To byla přece nějaká kulturní akce ve Šlechtovce, ve Stromovce, kterou jsme pořádali společně s Bojkou. A tato akce vlastně ještě vůbec nebyla s bulharskou tematikou, ale byla prostě obecně kulturní akce, kde se sešlo spousta umělců a nadšenců z různých oborů. A měli jsme pronajatou zahrádku ve Šlechtovce a tam jsme si udělali vlastně takový happening. Bojka a Sevda dělali bulharský národní jídla, přivezli bulharský vína a vykládali bulharský vtipy, což Bojka uměla úplně perfektně. Takže to byl hodně veselý večírek, který končil v ranních hodinách a vlastně od té doby jsem byl i u počátku vlastně zakládání sdružení Za jedno. Jsem konzultoval se Sevdou ten grafický návrh, protože Sevda je designér, že jo, počítačový grafik a Bojka se toho aktivně od počátku účastnila taky. A vlastně jak ta Bojka byla taková, která ty lidi spíš jako združovala. Byl takový spojník, že jo, svorník všech, tak mám pocit, že ji znám strašně dlouho. Jo, jako bych ji znal ještě dávno předtím, ale skutečně asi jenom od toho roku 2000 nebo там někde. Не знам с колко човека сте се срещнали от нейните приятели до сега, но като цяло между тях няма един стандартен и такъв обикновен, доколкото някой от нас изобщо е обикновен, но няма обикновени хора. Повечето хора около нея винаги са били дори си спомням неща от типа на това, че участваше в една фондация, която спасяваше момичета в тежко положение в Чехия, защото са дошли, били отвлечени и така нататък. И с тях дори се сприятеляваше. До университетските си професори. Бойка беше от хората, които бяха способни да общува с огромен диапазон от характери хора в различни ситуации и така нататък. И мисля, че затова и толкова добре я приемаха в Чехия. Тя просто беше обичана и между чешките си приятели. За много хора тя беше най-добрия приятел. Много е трудно да бъдеш най-добрия приятел. Това означава да си много всеотдаен, да имаш време за другия човек до тебе, да се разбирате, да имате общи теми. А тя беше за много хора най-добрия приятел, поне за 4-5. Аз имах само един най-добър приятел, това беше Бойка. А Бойка имаше няколко най-добри приятелки, а може би и още, за които аз не съм знаела. Което е възхитително. Аз не мога да го направя. Много хора нямат дори един добър приятел или най-добър. Знаеше, че аз искам да рисувам. Беше измислила следния подарък. Беше отишла в една школа по рисуване в Прага, където ми беше купила 10 часа.
И заедно с едни боички и една четка ми беше написала: някои неща не трябва да се отлагат. Това е Бойка. Бойка беше оригинална. Бойка беше способна на хора, които казваха, нейни близки в Чехия, които бяха казали, че не са летяли никога в живота си, да купи билет za samolet. Když jsem přijel do Československa tehdy v roce 89 studovat, jsem sám se pokoušel nějakým způsobem. Později jsem zjistil, že naivně něco organizovat, něčeho se účastnit. Vždy to ztroskotalo na tom, že vlastně ten zájem nebyl, nebo kdykoliv se sešla nějaká skupina spoluobčanů, tak de facto se dohodla na tom, že se pohádá. Takže jsem úplně vzdal tady ty snahy a většina těch lidí v Čechách, těch Bulharů, jde vlastní cestou. Nebo se s někým schází, ale spíše každý má 2-3 kamarády třeba. Najednou přišla usměvavá Bojka, stoupla si do dveří a nabídla něco nádherného. A do čeho jsem se okamžitě samozřejmě zapojil. A s Bojkou jsem viděl, ona mi vrátila víru v to, že je možný ty věci dělat kvalitně, dělat je dobře a ještě z toho mít srandu a užitek a pěkně si to užít. Díky ní jsem se dostal vůbec k tomu, co je tady v Čechách. Já to vždycky to zmiňuji, když v souvislosti, když mluvím o Bojce. A to je bulharská komunita v Čechách. Pro mě je to neuvěřitelně soudržná vlastně skupina lidí, která se snaží tady tu kulturu nějakým způsobem pěstovat, pořádá kulturní akce. Seznámil jsem se díky Bojce se spoustou lidí, nejenom z toho jejich sdružení, ale i s lidmi mimo to sdružení. A přijde mi fascinující, jak ty Bulhaři vlastně drží pohromadě, že to jsem tady málo kdy viděl, ale drží pohromadě v tom kulturním slova smyslu, že spolu chodí do hospody společně Slováci nebo Maďaři, tak to se asi dá očekávat, ale tihle lidé prostě spolu něco organizujou a dělají. A to se mi na nich líbí. Takže jsme začali s Bojkou spolupracovat i na jiných projektech. Například teď mě napadá, jsem tehdy dělal Fiestu, to latinskoamerický ples, tak okamžitě jsem si vzal do týmu Bojku, že? Takže vlastně jsme si tak navzájem vypomáhali na akce, které dělá ona nebo já, nebo pracovali jsme na hodně věcech. De facto jsme se stali kamarády a i když jsem na něčem nespolupracoval třeba, jsem všechno s Bojkou konzultoval. Co se týká Bulharska, absolutně všechno a kulturní aktivity taky. I ne spojený jenom s Bulharskem. Bojka měla mimochodem nejenom, že neuvěřitelný přehled o bulharské kultuře, myslím tím zejména folklor, písničky a i moderní bulharskou kulturu, a měla neuvěřitelný a nevídaný pro cizince přehled i o české kultuře. Takže i v samotné Praze Bojka byla přínosem do každého týmu, který by chtěl něco takového organizovat. Bojka měla hlavní roli v tom, že pořádala vždycky soutěž, že jo? To celý vlastně Bojka vymyslela, to je Trifon Zarezán v Praze, to je Bojky vymyslel. Ta inscenace. To je pravda, že jo? Hlavní myšlenkou bylo vybrat cara Trifona, že jo? Což bylo vlastně vrchol večera. A vlastně soutěž jako takovou si celou vymyslela Bojka, vlastně každý rok ji organizovala ona. Každý rok si vymyslela jak scénář soutěže, jak to bude probíhat. Protože já se pohybuju v těch hudebních kruzích, tak jsem jim vlastně pomáhal tam schánět nějakou muziku. Já vím, že tenkrát úplně poprvé jsem vzal Sevdu na Gotthard, což je taková pražská kapela, která začínala středověkou muzikou a postupně začala hrát balkánský národní písně a hodně bulharsko-makedonii. Takže jsem je seznámil s klukama a ty už vlastně potom se to domlouvali sami. Takže i Gotthard, myslím, na posledním Trifonu, že byl. Předtím neměl čas, byly tam jiný kapely, Ahmed, Máhlad a tak. A Bojka vždycky měla s sebou tu bykličku, taková ta nádoba na víno. Úkol těch budoucích cárů bylo, abycha se napili, že jo, společně od toho. A na toho posledního Trifona se ta byklička rozbila. Až jak jela Bojka domů, pak mi říkala ten další den, že se jí to rozbilo. Na posledním Trifonu s Bojkou. Jo.
винаги организираше, но тя самата, както нали, си я познаваме, тя нямаше финансови средства собствени, нямаше повече от 24 часа на ден, нали? И винаги се обръщала към някой, ако може да помогне с нещо, да се свърши някаква работа и така, без да го прави натоварващо. Мисля, когато се е налагало, просто е било ясно, че няма друг начин и трябва да се направи това. Един от Трифон зарезаните Бойко го плати половината от собствения си джоб. Аз това го разбрах последствие, но така ми казаха хора, които са били по-близко в този момент до това, че трябвало да пристигнат някакви средства, не са пристигнали тези средства. Някой е казал някаква цена, после е казал друга цена, просто е трябвало да се плати нещо и Бойка извадила собствени пари и ги е платила. Měla ve zvyku dotahovat věci do konce, někdy si myslím, jako, že perfekcionista, což se poznalo například ve fázi příprav těch jednotlivých akcí našich, nebo ve fázi, kdy jsme žádali o různé granty a kdy vlastně bylo potřeba vyplňovat dlouhé formuláře a dělat rozpočty a tak dále, tak vždycky vlastně jsme nad tím s Bojkou seděli a dokud jsme to neměli úplně perfektně všechno dotažený do konce, tak jsme od toho neodešli. Ona taková skromná i neskromná zároveň vždycky. Říkám, Bojko, ty výborně zpíváš, ona. A jo, to je třetí hlas po 3 pivech, že vždycky někde takový akcent, nebo tak, ona nebyla člověk, který by šel do popředí a všude se spál. Spíš nenápadně její přítomnost vždycky byla na mnoha místech a jí nevadilo hrát nebo zpívat ten třetí hlas. Spíš věděla, že tímto dokonají. Měla takovou ideu, že uspořádá v Praze výstavu obrazů svého dědečka. Pro svojí vytrvalostí a takovým nadšením to dokázala. A pak jsem byl na té vernisáži, myslím, že se to konalo v Chodovské tvrzi na Jižním Městě a bylo to bezvadný. No, přijeli tam rodiče, že jo, Bojky a tak a bylo to moc pěkný. Mě tam zaujal obraz její babičky, to byl její profil a najednou jsem tam Bojku zahlídl z profilu a ta byla té babičce strašně podobná. Беше човек, когото особено много вълнуваше това, че има дълг към семейството си, към близките си, които са далече. И мисля, че пресътвори по някакъв начин най-хубавото, което и бяха дали у дома и в Трифоновските празници, и в Заедно. И цялата тази идея, около която с двете съсевда направиха първите акции, след това нещата се развиха. Те бяха до голяма степен плод на това нейно, казвamo се, може би, синовно чувство. Помня моите първи срещи с Бойка. Аз бях едно малко детенце, дошло тепърва в Чехия, дошло тепърва в чужбина и като цялостно бях в българското училище. Тя се опитваше пак да прави така български акции, които да се доближават до България. И тя разбра, че ние искаме страшно много да танцуваме. Страшно много искаше да танцуваме. И изведнъж един ден ни запозна с една корепетиторка, която беше по едно време тук в чужбина. И така срещнахме с Бойка инициативата да танцуваме и беше много мило, защото тя ни подари един вид като ръка. Просто беше самата тя. Ако не беше тя, мисля, че нямаше да успеем да направим. В момента, което беше тази вечер, мисля, че нямаше да съществува. Měla zájem opravdu velice široký záběr. Jo. Dokonce mě jednou udivila, protože a moment, teď si musím vzpomenout, o co šlo. Jsme se o něčem bavili, že já jsem inženýr třeba, takže mám nějaký matematický základ. Úplně s údivem jsem zjistil, že Bojka na velice dobrý
více než středoškolský úrovni rozumí matematice třeba. Říkám, Bojko, to jsem nečekal, takový matematický, bystrý, tento způsob považování, ten čistě matematický. A bavím se o konkrétní věci, nevím, co to bylo, ale bylo to konkrétní. Samozřejmě to je i v rodině, že je otec je matematik. Udivilo mě, že tak dokáže v sobě mít i to myšlení čistě humanitární, kulturní, ale taky třeba matematicky úplně přesný, nebo i ekonomický. Začali jsme s kamarádem, s Markem Pilierikem překládat znova Šumaře na střeše pro naše potřeby. Vlastně pro divadlo, který jsme založili asi v roce 98. Lazare, vy jste dneska nějaký zvláštní. Oni chtějí ode mě koupit moji novou dojnici a hrajou tady na mě habaďůru s osamělostí. Ale jakou dojnici? O jejich dceru se mi jedná. No a při tom překladu nám tam pořád vybývala taková postava, kterou jsme si pojmenovali pracovně Trašumař. Pak jsme jí říkali majordomus, vlastně takový dobrý duch té vesnice, té Anatěvky, v které se to odehrává. Někdo, kdo tam neustále je přítomen a dělá vlastně všechno to, co má dělat herec na jevišti, sceluje ten děj dohromady, tak tady nám z toho prostě vylezla jedna postava. A nevěděli jsme, koho do té postavy máme obsadit. Tak jsem si vzpomněl, že znám Bojku, která, ač to slovo nemám rád, tak vlastně Bojka byla takový diblík, takový člověk, který dokázal improvizovat, byla pohotová. A hodila se nám i mimo jiné, protože ta postava byla němá. A jednou, když jsme se spolu bavili s Bojkou, tak ona říkala, že vlastně, jak se necítí pevná v kramflecích v češtině, takže by možná divadlo nikdy jako nechtěla hrát, protože by se necítila silná v tom slově. Could imagine I'd be wandering so far from the home. Там Бойка е много истинска и в тази раздяла с близките си и така нататък. Малко от тъжната Бойка ще намерите там. Има нещо от тъжната Бойка останало в този образ. Но това е образ, който малко хора познавах. Jednou měla trápení s posledním Trifonem Zarezanem, který organizovala. A já jsem jí tehdy nějak, byla velice citlivá Bojka, že? Jsme se nějak bavili a tehdy jsem jí něco říkal na způsob, tak to nedělej prostě, když na to nemáš čas a tak to se i rozbrečela. A to je jedinkrát, kdy jsem to teda zavinil a viděl jsem, že může mít jinou tvář. Byla strašně citlivá na ty věci, které dělá vlastně. I to jsem tehdy poznal. Ona měla dvě tváře. Ona měla tu tvář společenskou, při který jako dokázala vybuchovat smíchy a dokázala být strašně neoficiální. A tu tvář seriózní, kde byla najednou hrozně vážná a dokázala jednat vážně a seriózně a bylo na ní vidět, že vlastně ona mohla dělat stejně tak manažerku jako cirkusovou artistku, protože obě dvě tyhle ty věci v ní byly. Тя самата ми е казвала, например, че е много учудена, защото много хора първия път, като я срещнат, са казвали, тя е много така строга и изобщо респектираща. Тя го даваше на това, че е скорпион. Някакво лято трябва да било, да речем 2004-2005 този. И се чудех какво да правят по-нататък. Дали да искат, ставаше дума за това, дали да се кандидатства за грантове, дали да се обръщат към министерство в България, защото има желание за акции, има хора, които искат да се прави нещо, но няма с какво да се правят.
А това на дребно всеки път някой да спонсорира с 1000 крони, с 2000 крони и да се чувства Бог, че е дал 2000 крони на сдружението, на тях им беше доста неприятно. И тогава в разговора просто Бойка през цялото време твърдеше, че това не са го правили, за да се разраства като акционерно дружество и да трупа печалби или да дава отчети на това какви печалби е направило. Просто идеята е, ако има идея, тази идея да има с какво да се осъществи. Тая позиция тогава mi хареса. To, co mi strašně raní, bylo, neviděl jsem někoho jiného, kdo by takto jako Bojka uměl i na úkor svého vlastního ega sjednotit ostatní lidi. I za cenu, že ustoupí do pozadí, že leco spolkne od nich. Prostě dokázat udržet partu lidí pohromadě, dokázat být dobrá k ním a to je vzácný. Na úkor svého ega to umět udělat. To, že v Bulharsku nebydlela, tak to kompenzovala tím, že jsem snažila něco v tomhle tom dělat. No. Někdy mi to vadilo, protože s tím trávila opravdu hodně času. A ne s aktivitama spojenýma s bulharskou komunitou, ale se všema svýma aktivitama. Byla jako vychovaná proto, aby všem jako vyhověla a tomu světu dělala jako dobře. Někdy na vlastní úkor. No. Takže pak se někdy stalo, že prostě už z toho byla unavená, už se chovala tak jako někdy trošku nepříjemně, tak jsem říkal, že se chová nepříjemně. A to měla takovou větu, říká, jsem kyselá. No, a někdy bylo vidět, že toho je prostě moc. Беше мъничка, когато я впечатли Виенското колело. И приказваше за това Виенско колело и отиде в Виена. Като ученичка в класическата гимназия не стигна до Виена, до Инсбрук няколко пъти. Това е с хора на класическата гимназия. Тя беше хористка и бяха много хубав и задружен колектив с госпожа Добринова. Така че видя го Виенското колело на живо. Бойчо обичаше да пътува. Обичаше да пътува навсякъде. Обичаше да ходи на екскурзии, но някак да не се отделя от природата и да е близо до нещата, покрай които минава. Тоест тя не обичаше да пътува с кола. Предпочиташе да е на колело или да си вземе раница, палатка, да спи на земята, просто да е близо до природата. Това беше един от начините, по които наистина си почиваше най-много. И това я зареждаше много. Това също е една снимка на Бойка, която аз много обичам. Това е Бойка на някой връх. И не знам, може би е в Пирин, може би е в Словения. Колко годишно тук? Тя е ученичка. Тя е ученичка. Това е края някъде на 16-17 годишна. Някаква силно влечение към високата планина, към Рила и към Пирин. Включително и зимно време, при сравнително тежки условия, доста смело ходиха по планината, особено Бойка. Търсач на силни усещания. Търсач на силни усещания, да, наистина. Може би и за това решиха и направиха това голямо пътешествие, което беше всъщност много трудно да се организира във времето. Те заминаха за доста продължително време. И ние все си мислехме, че всъщност отидоха на това пътешествие заради Мартин, който се занимаваше, може би още се занимава с тайчи и с азиатска култура. Но тя като се върне, всъщност ми каза, че това е била нейна многогодишна мечта, че и сега е много доволна, че са успяли да я реализират. С риск да загуби работата си, дори тя замина. Chtěla jet někam, poznat jako jinou přírodu a ten svět, který vypadá úplně jinak. A
zrovna měla na mysli to Thajsko. A já jsem teda nebyl nějakým nadšeným přívržencem cestování, protože považuji poměrně za konzumní zábavu, jak to většinou dělá, a nemyslím si, že to vede k nějakému zásadnímu poznání. Říkala, že teda pojedem. Pro mě to bylo zajímavé, ona si opravdu splnila jednak ten sen, že se chtěla podívat někam na úplně jinou přírodu, úplně jiný svět, tak jsem říkala, ale chtěla vidět slony a jet na slonu, a tak to se jí tam jako splnilo. V takovém konzervačním centru, že by tam konzervovali, conservation center to bylo, někde u Bangkoku, kde prostě se starají o nemocný slony a mají tam malý sluňata, takže tam jsme strávili jeden den, tam byla jsem živlo, to prostě krmila, točila to, vozila se na tom a prostě měla od dětství mimořádně dobrý vztah ke slonům. Takže tady se jí splnil takovýhle sen skutečně, no. Když jsme v tom sloním centru se chtěli projet na slonu, tak oni tam vlastně nějaký hrozný peníze, protože nás vyfotí, jak mi říkali, strčeli ten foťák někému Tajcu, ať nás tady fotí on, že se ty peníze si dovolíme ještě jednu projížďku. No jenomže ten slon pak odešel a on tam zůstal s tím foťákem. Takže pro mě ta druhá projížďka byla taková jako trochu stresující, jsem to tak neužil. A nakonec jsme se teda vrátili a on tam s tím foťákem pořád byl. Což bylo příjemný zjištění. И като се върна, дойде да ни види, носеше в ръце едно слонче. Беше се виждала преди с една друга приятелка, която й подари слончето, защото те в Азия са успяли, са яздили на слонове. Тя ни пишеше оттам имейли, пращаше снимки. И носеше слънчето, имаше някаква много интересна чантичка, от нея започна да вади подаръци. Винаги най-хубавите подаръци бяха от нея. Клечки за ядене на ориз, някакви малки, екзотични, прекрасни неща. И беше безкрайно щастлива. Около нея имаше огромен ореол от щастие, от радост. Беше дори така толкова преуморена, че всичко беше някак си като на сън. Дойде, легна на земята, просна се и започна да се смее, взе Максим на ръце. После почна да го уча да играе хорце. Даже си спомням, че беше хорцето рит, хоп, с крачета. Той беше много мъничък, едва беше проходил. И за ръчички така го учеше. И много беше прекрасно. Vzpomínám si, že když se mi potom odvážel na nádraží, protože vlastně domů to měla docela daleko. Tady jsme v Mratíně, Praha východ, a ona vlastně musela dojet asi 70 km do Českého Brodu, to znamená do Prahy na nádraží a pak ještě vlakem někam. Tak když jsem ji odvážel na ten vlak, tak během 10 minut v tom autě usnula. Povídala ještě další zážitky z Vietnamu a v půlce věty prostě usnula, ještě než jsme dojeli na nádraží. За много хора, включително и за мен, последното виждане с Бойчето беше на 24 май, деня на славянската писменост и култура, който тя много обичаше. Пак в клуба на пътешественика, вечер на пътешественика. Показвахме снимки от България, разказваха различни хора за пътешествията си из интересни места, а Бойчето разказваше за Рила, за тяхното пътуване. Всъщност тогава за първи път я видях тя да се осмели да води, да бъде водещ на събирането. Беше цялото облечена в черно, тя беше много слабичка. Изглеждаше още по-маничка. И се изправи и почна да говори и мъничко заекваше. Най-накрая тя пак имаше идея да пееме заедно.
Беше намерила текста на целия химн. Те са много, на Кирил и Методий, те са много куплетите. Беше ги разпечатала и ги беше раздала по масите. Беше успяла да ги напише и на латински. И на тая среща имаше корейки, някакви смесени хора от Азия. Там много чужденци се събират. И беше много всъщност смешно как започнаха да го пеят този химн. И вълнуващо, много хубаво беше. И бяхме отвънка, пушачите пушихме и тя вече трябваше да гони влака. И се тръгваше оттам. И въпреки това спря първо да си кажем няколко думи. Поприказвахме. Предполагам, че вътре също се е задържала пред този и онзи да си кажат довиждане. Казахме си няколко думи, на всички каза по-отделно довиждане. Направи няколко крачки, някой каза нещо, пак се обърна, пак каза няколко думи и с такава танцова стъпка, точно като пеперутка си говорихме, че подскачаше с Божана си говорихме. И хухна да бега за влака. С раницата с ноутбука на гърба. Хухна да угони. И така беше винаги. A naposledy, co si vzpomínám, poslední úplně setkání v uvozovkách s Bojkou, já jsem tehdy, ona zemřela v pátek, ve středu jsem přiletěl do Prahy a měli jsme dlouhý telefonický hovor, že se příští úterý sejdeme, jsme se dohodli. Zase jsme něco plánovali, něco jsme chtěli, něco jsme vymýšleli, už nevím teď co konkrétního, ale na úterý jsme se měli sejít a toto projednávat. A prostě už jsme se nesešli. No ten poslední den byl takový zvláštní v tom, že jsme výjimečně jeli do Prahy autem a Bojka spěchala na nějaké jednání, já jsem ještě jel zaparkovat, pak jsem tam vlastně projížděl nějakou zácpou, vůbec jsem si ničeho nevšiml a odpoledne k večeru jsme měli sraz na tom místě, protože jsme ještě vyzvedali svatební dar pro naše kamarády, kteří měli druhý den svatbu a chtěli jsme jim koupit houpacího koně pro miminko. Tady tam Bojka měla někde zamluvenýho. No, tak to jsme už ho nevyzvedli, no. Dojel do vojenské nemocnice, jsem zavolal na policii a mi řekli, že teda už no. Мисля си, че има тежки неща в живота ни и трудности, за които казваме, ние се учим от тях. Но специално тази загуба беше прекалено тежка, в същото време не разбирам урока от нея, защото в нашия свят има дефицит наистина на добрина, на всеотдайност. Без да идеализирам, наистина обективно мисля, че Бойка беше един от хората, които правеха малко по-усмихнат света ни. Бойка още като ученичка в класическата гимназия в последния клас търсеше тема за дипломна работа и една от идеите беше куклата като етнокултурен феномен. Сега като вече тя не е сред нас, ние отново се върнахме към тази идея и така в семейството се роди идеята да направим един кът в парка Прохорница. Детски кът, но в него фолклорният елемент, макар и не съвсем директно присъства. Проектът е на нейната по-малка сестра, която е със специалност от Художествената академия дизайн на детската среда. Няколко фигурки на животинки, на козички в обкръжението на български хлопки, звънци и всяка козичка ще има по едно медно звънче. Много е тъжно също, че се налага за човек, мой връстник, да говори в минало време. Но от друга страна си мисля, че ние сме длъжни да продължаваме и заради нея.